25 September 2024 Saturday Bangalore gi afam amadani Mahalakshmi gi imung manung extra spare key haidi extra so ama sizinaduna tong hangdoktuna mana leiramba apartment aduda changlami maramdi Mahalakshmi gi ka adu mapandagi so lon bakhaltanatana magi mobile number su switch off leirami hairiba flat adudagi yamna namthiba manam amana building thangnaba flat sing amadi manak nakwa fam fauda manamduna leiba ngamdabagi pibam amoirami हारिबा फ्लैट अदु 1 BHK फ्लैट ओइबना ममांगी थोंग दु हेक हांगदोकपगा डायरेक्ट ओइना का अदु तारमे अहानबदा महालक्ष्मी की ममा मीना मनुंग दा चंगलमी मागी तुंगदा मागी मचानुपी अहन लक्ष्मी मोबाइल फोन अमदगी रिकॉर्डिंग तौदुना इनरगलमी मकोय अनि एनी हाउ तौदुना मचिन कुमदुना का अदु दा चंगलमी हेक चंगबदा हयिंग मयाम अमा कोइ पाइ पाइदुना लेबा थेंगने हेक यंगबदा करिगुंबा पथा पुमथबा अपुंबा पोसक अमा लेबगी खुदमनी अहानबदा लक्ष्मीना रूमदुदा अटैच तौरिबा कंबाइन बाथरूम टॉयलेट अदुदा चंगदुना चेक तौरमी अदुबु मदुदसु नमलिबा मनम अदुगी ओइबे आबा करिगुंबा अमोटपा और पोसक अमता लेबा थेंगनरमदे रूम अदुसु अपिकपा रूम अमनी मनुंगदा फमुंग अमता थारमदे रूमगी काचिन अमदा फक अमा थादुना बेडशीट अमगी मथक्ता फैजुब कुंबा फिरोल खरदि लेरमी मदुगी नाकंदना ब्लैक मचुगी अचौबा सुइटकेस अमा तादुना लेरि अदुबु महालक्ष्मी की ममा जगा अमा योरकपदा मदुगी मपादा चप लेपखिरमी मफम अदुदगी ख्वाइदगी हेना मनम अदु लागलमी लोइनना हयिंग तुमित नचिंबा कयामा मफम अतैदगी का हेना जगा अदुदा कोइ पाइ पाइबा सुरमी मफम अदुदे अतै नते का अदुदा लेरंबा फ्रीज अमनी वखलदा चिंगनबा कीबा कयामागा लोइनना फ्रीज अदुदा येंगदुना हांगदोकपदि ngamda ngaihak tingak mayangnaduna लेरमी लक्ष्मीना अमुकहना कंफर्म तौनबा वाशरूम बु अमुकहना चेक तौरमी अदु माना ममा हेफेट लैथोरकपदा मागी ममाना फ्रिज की थोंग अदु हांगदोकलमखी फ्रिज की थोंग अदु हेक हांगबगा यामना काहेना नमथीबा मनम अदु हानदगी हेना खंगलाक लाकपदगी खुदक्ता लक्ष्मी खरा हंदोक्तुना लेपखी असुमना फ्रिज की मनुंगदा येंगलु मतमदा ओइरमलि फिल्मदा उबदा खंगप्रेक खंगना खंगलाउ लाउकी ममा मचानीमा फ्रिज की सेल और का अहुम अदुदा महालक्ष्मी की असी हक्चांगी पार्टसिंग मत्तुप मत्तुप कक्तुना लैबा थेंगनरखी टॉप सेल ख्वाइगी मथक्ता मखोंग अदुगा बटम सेल दना मागी अकक्पा मकोक अदु याउदुना लेरमखी मदुदा ओइरमगदबा फिबमदु इमुंग मनुंगी मी अमना अदुमना लेरमबदुदा मखोइगी होल लाइफता हारिबा मिकुप असिबु कावबो ngamgani हाइबा थाजदे मखोइना लाउ खोंगबदु ताबदा मनाक नकपदा लेरमबा मियामसु ओमसिलखी पावहेक फंगबगा मफमदुदा पुलिसु योक्सिलखी पुलिससिंगसु मफम अदुदा चंगबा हाइबसी अराइबा ओइदबना डबल मार्क्स ना चिंगबा उपसिनदुना चंगलम्मी असुमना ngaihaki matungda हारिबा पाव असी न्यूज चैनल सिंग अमदी सोशल मीडिया दा थुने यांगना संदोखिरमी मीडिया न्यूज न चिंगबदा मागी मागी ओइबा तोंगान तोंगान वारी क्या आमा पंगसादा सागतुना थागतनरमी पुलिसना योरलबा मतुंग क्राइम सीन अदुबु इन्वेस्टिगेट तौनबगिदमक मेडिकल स्टाफ को लोइनना फोरेंसिक टीम अमसु योक्सिलखी युम अदुदा करिगुंबा मखल अमतगी फोर्सिबल एंट्री हाइदी नमदुना चंखिबगी साइन अमत फंगलमदे मसिना ताकली मिहाटपदुना नमफुवार फुदा युम अदुदा चंगबदी ओइररोय हाइबसी लोइनना महालक्ष्मी हारिबा मिहाटपसिबु हानदगी मसक मुन्ना खंगममी ओइगनी हाइबसिसु मीडियादा सेरान तुरान ममोंगदा कादुदा हक्सांगी अकक्पा सादोंग अमदी ईना पुमचाइ सादुना लेरमी हाइबना चिंगबा कया फोंगनखी अदुबु तसेंगबदी मदु अरानबनी फोरेंसिक टीमना लुमिनोल केमिकल सिजनदुना फ्लोर अदु सेंगबा क्लीन तौ मतमदा खंगबंगमखी मिहाटपदुना याम हईसिंगना एविडेंस मुथटपा यानबा फजना सेंगदोकलमखी हाइबसी हाइनै ब्लड इज द लैंग्वेज ऑफ क्राइम सीन अदुना फोरेंसिक की टीमना लुमिनोल हाइरिबा केमिकल असिबु सिनै मसिना ब्लड का रिएक्ट तौदुना ब्लू लाइट अमा इमिट तौई मसी ब्लड की अदुगुंबा पार्टिकल सिंगबुसु उहली मदु खोगी नेकेड आईना चमचममिना उबंगमदबा मखाताना थिजिनबगिदमक डेड बॉडी की पीसेस सिंग अमदी फ्रीज अदुबु सिल तौदुना फोरेंसिक लैब ता पुदुना चटकी अकक पाक्सांगी मसिंग थीबदा अहानबदा 30 पीसेस ओइबे याय हाइना पुंगदोरकी अदुबु मखाताना असुम थिजिलबा मतुंगदा खंगबंगमकी महालक्ष्मी की बॉडी बु टोटल 59 पीसेस हाइदी मकक यांखै मापल थोकना कक्की हाइबसी पुनमपु तासी खंसी माइकैदगी तराम नोकचरी ngasiगी क्राइम वीडियो असी बेंगलोर की मफम अमदा ममांग थादा थोखिबा तसेंगबो वारी अमखकनी
September 20, 2024 Friday numitni. Bangalore gi Byalikaval gi Basapa Garden manakta floor ahongi building amada leiba miyoi yamna namthiba manam amana leifam chapam khanglamde. Hairiba manam adu numit kyanegi mamangdagi namduna laklabani. Khangba ngambagi pangal leraktrabada mafamdugi miyamna manam lakliba si kadaidagi no haina thiba horki. Masidagi mokoina khangnaraki madu building adugi first floor dagi lakma manamni haibasi. Hairiba ka adu mapandagi so adu lolaga leiba maramna thangnabada leiba miyosingna building adugi mapu yumbu oriba Jiban Ramda call tawduna masigi matangda complain tawrami. Hairiba flat adu 1 BHK ni maduda chahi kuma pallom surabi Mahalakshmi barada leirami. Yumbu na mongonda call tawbu matamda magi number adu switch off ta leirami. Manam adu khangma ngamagi limit wangmada leikibana flat ki thong adu hangduna yengba tangai faramde. Room gi owner na Mahalakshmi gi rent agreement loktoktuna yengba matamda magi emergency contact number oina magi mama amadi mache Lakshmi gi number syaramki. Lakshmi gi number adu da yumbu na call tawduna warol bumba hairami. So lonba manam lakpa madi phone off leibagi matangda Lakshmi na wapa madumagi mama madi manaw nipa hukum singda so hairami. Nimidangi pung 3 lom takhiba matam oibana makoina Mahalakshmi gi yumda mathangi ayukta oina chatnabagi firep lauki. Mathangi ayukta Lakshmi magi nupa Imran amadi mama ga loinana Mahalakshmi gi leifam aduda lakki. Masigi makha tarakpa wariduni aina horokpada lijakhibadu. Mafamdugi namthiba manam adu asuki matik kanmana building gi mapan phawbada manam adu namlami. Flat ki so pandagi loan ba namthiba manam loinana phone switch off leikibana paw mata phauna bangam kide Mahalakshmi ga maramasina imung manungi miyoi singda karigumba amadi Mahalakshmi da thoklabra haibagi chingnaba mi paiba amadi adumak phaunarami. Forensic team na reveal tawraki Mahalakshmi gi body part advanced stage of decomposition haidi phajana pumthaba horambana hansuk changba horamle haina sina takle mak si kibasi karadum kuire haibasi akpa body gi parsing adu freeze manungda happa oibana numit phana kuina madugi pumthabagi manamadu mapan yoroktabani. Masidagi police na investigation jathaba hauki loinana ahanbada Mahalakshmi gi background gi maramda thigetpa hauki. Masina hairiba case asigi matangda clue phangbuso horaki. Mahalakshmi gi mama Minarana magi mapuroiba Charan Singh originally koi horpham asi Nepal gi Tikapur dagini sahi 35 rom gi mamangda thabak thibo ina Bangalore da laktuna mafam aduda leirakhibani. Makoi gi macha mari poklami Mahalakshmi amadi Lakshmi makoi ani twins ni aduga machanupa ani Hukum Singh amadi Naresh ni. Lakshmi Imran da luhongki loinana luhonglo matungda magi maming asi change tawduna Sahida Basula haina thonki. Aduga amaromda Mahalakshmi Hemanta Das ka luhongki loinana makoi ani gi machanupi amasu leirami. Mamang chahi gi September thadagi Mahalakshmi magi nupa Hemanta Das ki yumdagi tongana leiba horaki. Aduna asigumba case asida ahanba suspect or chingnaba miyoi asi magi nupa na oigali. Aduna police ki suspect list ta Hemanta Das number 1 da leirami. Hemanta Das mobile accessory yonba dukan ama tawrami. Aduga Mahalakshmi Maleswaram da fashion factory kauba clothing outlet amada thabak tawrami. Hemanta Das na police ta phongdorakhibagi matungina Mahalakshmi kanagumba topa nupa amaga affairs haidi aronba mari leni loinana masigi matangda makoi ani tatana ningai sengdanaba khana chainaba yarami. Masidagi Mahalakshmi machanupi puduna magi mayumdagi chatkirami. Makoi ani divorce tawmakti natri asumna tha mari romdi Mahalakshmi na machanupi bu magi manakta thamki hairi adubu masigi tungdagi amuk machanupi bu Hemanta Das ki manakta tharaki hairi. Haujik pawba Hemanta Das na magi machanupi bu yoktuna lakle haina su phongdoki. Asumna Mahalakshmi numit tara ni rom leiraga machanupi bu heke unaba laklami. Loinana hokiba numit kullomgi mamangdasu mahak machanupi bu unanabagi damakta magi dukanda laklami hai. Tukai tanaro matung Mahalakshmi matam kharadi magi mamagi mayumda leiramki. Adubu tungda Byalikaval gi hairiba 1 BHK apartment asida honglaki. Yumthangnaba singda hangbadagi khangki Mahalakshmi mafam aduda tha manga truki mamangda honglakibani haibasi. Loinana mahak job ki damakta ayuki pung 8:30 saida thokraga midangi pung 10:30 saida halai hairi. Maramasina mahak mafam adugi misinga ka haina pundaba loinaramde su hairi. Mafam dugi miyoi karan asumnasu hairaki mahak nupa amaga itattatana mafam duda lakpa sangthok changsin tawba ui hainasu. Loinana hairiba nupa du numit karani gi mamangdasu mafam duda leiramki hainasu hainaraki. Mahalakshmi gi hairiba point adu yamna maru oirami. Aduna Mahalakshmi gi background bu hena kuptana thijannabagi damakta police na tongan ba team khara khaidoki.
टीम अमना मागी कॉल डिटेल्स सिंगबु चेक तौनबा अदुगा अतोपा टीम अमना अमुक मनाक नकपदा लेबा CCTV कैमरा की फुटेज सिंग चेक तौनबा अदुगा टीम अमना हेमंत दास पु अमुक हन्ना इंट्रोगेशन तौनबा कौखटकी हेमंत अमदी महालक्ष्मी की लोंगवसी चही तरुक सुखिरमी अदुबु मकोय अनि की मरीदा मरी चटपा हौरकिबसी हेमंतना महालक्ष्मी की लमचत साजता चिंगनव फरकपदगिनी हेमंत दासना मियोय अहुंगी ममिंग पुलिस ता थमलकी अहानबदा महालक्ष्मीना थबक तौरंबा स्टोर अदुगी मैनेजर अमना कमन फ्रेंड अदुगा अहुम सुबासिना महालक्ष्मी मिहाद असिगी मेन सस्पेक्ट असिनी मरमदी नोमा हेमंत दासना तुमिना महालक्ष्मी की फोन चेक तौबदा मकोय अनि की वारी सनारंबगी चेट सिंग थेंगनखिरमी मसिना मरम वरगा मकोय अनि की कायनाबगी मरम सोइकी हारिबा मिसक अदुगी ममिंग असरब कौरमी मा बेंगलोरदा बार्बर आदि सम ककपो ओइना लेबा मिसकनी लोइनाना मा उत्तराखंडगिनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अदुना मरम वरगा हेमंतना असरब की मायोक्ता नीलामंगला पुलिस स्टेशन दा कंप्लेन मा फाइल तौरमी मसिगी पाकुमोइना महालक्ष्मीना ओनखत्तुना मागी नुपाना माबु फिजिकली असल्ट तौरे माबु फुबी चैबी हाइना कंप्लेन ओइना पुलिस दा तौसिलमी हेमंतना हारिबा वाफम मयाम अदु पुलिसना वेरीफाई तौ मतमदा चुमलंबदगी हौजिक हेमंत दास सस्पेक्ट लिस्ट दगी लौथोकी अमरोमदा पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट असी असरब नमो ओइरमी करीमता प्रूफ तौद्रिंगादा असरबता मीडिया की ट्रायल चथाबाउकी मसिना मरम ओरगा तुमिना मीडिया दगी थेदोक्तुना असरबपु पुलिसना लौखत्तुना वहंग पाउंग चथाबा हौकी असरब मसानासु याजरमी महालक्ष्मी गा मरी लेनरमी अदुबु मंगोंदा हेमंतगा खन्नाखिबा अमदी तौखिबा पुलिस केस अदुगी मतुंगदगी हौखिबा था खरगी ममांगदगी महालक्ष्मी दगी लापथोक्तुना लेरे हाइना हायरकी माना हारिबसिंग अदु पुलिसना लोकेशन ट्रैकिंग अमदी कॉल रिकॉर्ड सिंग वेरीफाई तौर मतुंगदा चुम्मे हाइबसिसु वेरीफाई तौकी मसिगी मतुंगदगी असरबसु मरा लेते मागा सिरेबा मिसी असिगा करीमता मरी लेनदे हाइना क्लीन चिट पीकी मसिगी तुंगदगी पुलिस की मकुत्ता सस्पेक्ट अनि अममुक लैरी मखोइबु वहंग पाउंग तौनगदमक्ता पुलिस की टीम अमा मलेश्वरम गी हारिबा महालक्ष्मीना थबक तौरंबा क्लोथिंग स्टोर अदुदा चटकिरमी अदुबु कॉल डिटेल्स अमदी इन्वेस्टिगेशन दा फंगलकिबा अनौबा क्लूस अमदी लीड्स ना मरम ओरगा हारिबा मियोय अनिदुसु सस्पेक्ट लिस्ट दगी लोकथोकी लोइनाना पुलिस की मकुत्ता अनौबा सस्पेक्ट अममुक नौना थोरकी मसिदा पुलिसना चिंगनाबा फावरिबसिगी मरमदी 1 सेप्टेम्बर दा महालक्ष्मी स्टोर दा लागलमी लोइनाना मथंगी निमितगी महाक सुटी लौकी लोइनाना हारिबा निमित असिदगी स्टोर अदुदा थबक तौरंबा पुलिसना चिंगनरिबा मिसक अदुसु लाखिदे लोइनाना मरी मखोंग अमतसु खंखिद्रे महालक्ष्मी अमदी हारिबा मियोय अनि असिगी कॉल रिकॉर्ड सिंग फोन डिटेल सिंग चेक तौ मतमदा मखोय अनि मतम सांगनदगी याम तोइना पाव फोंगनाबा टेक्स्ट ना चिंगबा तोइना थारंबा थेंगनारकी लोइनाना 2 सेप्टेम्बर दासु मखोय अनि वारी सानकी हाबिसिसु खंगबंगमकी असुमना पुलिसना हारिबा मियोय अदुदा कॉल तौ मतमदा मागी नंबर अदु स्विच ऑफ लेरमकी अदुना पुलिसना कॉल रिकॉर्ड तगी मागना लास्ट डायल तौखिबा नंबर दा कॉल तौकी मदु बेंगलोर दा लेबा स्मृति रंजन हारिबा मियोय असिगी ओइरमकी असुमना पुलिसना स्मृति रंजन दा इंट्रोगेशन चथाबा मतमदा खंगबंगमकी स्टोर अदुदा थबक तौरंबा मियोय हौजी पुलिस की सस्पेक्ट अदुगी ममिंग मुक्ति रंजन रॉय कौरमी महाक से 38 सुरे लोइना मागी होम टाउन उड़ीसा दगी ओइरमकी मा स्मृति रंजन की मचिन मनाव सोइरमकी असुमना पुलिसना मियाटपा मिसक अदुगी लिखुन तपना फंगबा होरकी अदुबु मकोइगी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अदु मपानदा मीडिया दा यौखिबा तारगदी मदुना मकोइगी इन्वेस्टिगेशन दा इफेक्ट तौरपे याय हायबसि खंगबदगी पुलिसना मीडिया दा इन्वेस्टिगेशन गा मरी लेनाबा डिटेल्स अमता शेयर तौरमदे हाई तौदुना लोतुना थमकी मुक्ति रंजन की ब्रदर अनि अमदी मागी ममाना पिरकपा स्टेटमेंट मरम ओरगा पुलिसना केस असिगी असेंग ममसक पिक्चर क्लियर ओइना खंगबंगमकी केस असी कमदौबनो करमना थोकी हाबदु खंगनबगिदमक्ता हौजिक नसिदगी था 3 लोंगी ममांगदा हल्लगी येंबा तारी मुक्ति रंजन मतमदुदा हारिबा स्टोर अदुदा थबक तौबा लाकपदगी महाक अहानबोइना महालक्ष्मीगा थेंगनकी लोइनाना अहानबदा मखोय अनि फ्रेंड्स ओइना सुम लोइनरमदगी तपना असुम नुक्सिनरकी मखोय अनि पुन्ना थबक तौमिनबता नतना सुटी लेबा मतमदसु लेमिनबा टाइम स्पेंड तौबा लोइनबा होरकी मुक्तिना महालक्ष्मी की दमक्ता अतांग गिफ्ट न चिंगबसु लेदुन पिरमी मुक्ति महालक्ष्मी की पास हिस्ट्री ऑलमोस्ट लोइना खंगलमी लोइनाना मदुदा महाक थोइना करिसु खंदना अदुमक लोइनरमी अदुबु मतम खरगी मतुंगदा मुक्तिना महालक्ष्मी की मौ मतौदा अहोंगबा चेंजेस क्या अमा लाकपा थेंगनरकी
ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ, mabu unabadi layadana walking hour da fawba kanagumba maga kuina phone da wari sanaduna leiba thengnaraki Mahalakshmi gi honglakli bamong aduda muktina mahak atoppa mi amaga affair hadi mari leinare haibagi chingnawa fawba horki Mahalakshmi short temper hadi yam tuna sawanba mioy amani kaisunat taba wapam amagi su hektamak saurami loinana aggression laktuna Mahalakshmi khut thabasu magi hainabi amoirami mafam matam tanja menja yengdana khanawa matamda mukti da khut adumak tharami loinana matam kharagi tungda makoi ani amuksu hekta yasinarami aduna Mahalakshmi gi atopa affairs aduna maram oiraga makoi ani gi marakta toina unkanabusu hauraki mukti Mahalakshmi da emotionally attached tawduna sasi maru hundoksi matongi fiyom da lerami 1 September aroiba nomini makoi ani job ta laklambagi madugi next day 2 September da mukti na Mahalakshmi da call tawduna magu na balakani haina hairami masida Mahalakshmi na unasi habi aramde masidagi mukti na namdana lakani unadaba yaro haibadagi Mahalakshmi na magi mayokta police ta complaint tawki Ashoknagar police station gi police personnel singna mukti bu phaduna phu chaiba khaktana tana mabu thadok nabagi damakta mangonda yaujaba lupa lising taraga chanipan yankai su lobi khirami Police na pura kiba madi pesa low kibagi sounding mana mai horami adubu mukti Mahalakshmi ga wari sanaraga waroshan ama purakpa pamlami aduna amukasu mana Mahalakshmi da call tawduna unanabagi request tawrami adubu handa mukti Mahalakshmi na mabu magi mayumda lakpagi ayaba su pirami 2 September gi nimidangda mukti Byali Kawal gi Mahalakshmi gi apartment aduda unaba lakhi mafamduda makoi ani wapam amadagi unkhanaraktuna khanaba horaki madudi Mahalakshmi mukti da hanjin lohongnabagi pressure pirami amaromda mahak mukti ga lohongba pamlami maramdi masina maonda financially support kya ama phangmadagi aduga amaromda mana pamlamde muktina magi any asoiba amada wahang hangba haidi magi aningba pamada yetpasu adubu mukti mabani gi relation aduda thaja mangkibana makata na mari thamba pamlaktre mana khanglaki paisa da yamna mihauba nupi paisabu perdi loina yada yaba loinana character su chumda nupi amabu punsigi khongloi oiba haibasi karisu afabo oiroi haibasi masina disagreement asidagi haurokiba khatnaba du yam sathi ofiyam mada olaki hanadagi hainabi leibana Mahalakshmi na mukta da khut thaba hoki adubu handa mukti mukta magi asawbudu control to wangamdabadagi manakta leramba arumba posak amana Mahalakshmi gi makokta thomlami makokta thombadagi ikheng lakta leimaida taduna Mahalakshmi lerami asawbuna hemankibana madu fawa pendraduna muktina Mahalakshmi gi makhori metuna mahakpu khudak aduda mathwai lauki ahingi matamni date 3 tansilakre mukti Mahalakshmi gi asiba haksangi manakta kaduda kuina phamduna tofam khangdana karino tawribasi khanduna leki haujiti mahak mara leire mi hatpagi adubu masana thokpa yanaba wakal mon khalladuna mahak YouTube ta dead body singbu kamaina mangan gani haibagi matang da fau thibusu horami ahanbada mangna Mahalakshmi gi hakchangbu fenda thori yanduna sibu manaba fenda yan khatnaba kanna honarami adubu yum aduda hakchang adubu thangatuna yan khatnaba karigumba support oibe yaba pot amata leitabana ngamlamde aduna masigi idea asibu mahakna drop tawki ahing chupama mahak dead body adubu kamaina mangan sige haibagi wakal khanduna lenki masigi matungda mangonda idea ama lakhi ayuki pung 13 rom tarakpada mahak flat adudagi thoraktuna manaki dukan amadagi yamna thauba thang ama leiba chalami police na murder weapon thiba matamdasu makoina Mahalakshmi gi yumgi manakta leiba kolik yonba dukan amagi CCTV footage ta mukti ranjan na thang lekhibagi video su ubu fanglami haiba thang aduna mukti na dead body adubu matup kakpa hoki ahanbada magi plan asi haiba akakpa body gi partsing adubu suitcase ngasai video horokpada yaukiba aduda haptuna puraga mafam amada manghannabagi plan ni adubu haiba apartment aduna leiriba jaga adu mi yamna chinba atengba ahingda fau mafam duda mi wataba jaga ama oibana muktina madu puraga thokpada mabu phakigadra haibagi chingnaba lerami tanjaduda muktina ka aduda leiba 165 liter gi refrigerator adu uraki masidagi mahangna akakpa body gi partsing adubu fridge aduda hapchinba hoki mana kalami fridge ta hablabani sida kuina thamlagasu manam pakna laglaroi aduna mana nongmanini sida tamna body gi partsing adubu khara puthokduna manghalage haina masigi matung mana yumgi ka adubu ningthina
ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯅꯕꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯒ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯤꯂꯔ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯍꯥꯂꯛꯁꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯒꯤꯜꯠ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯪꯂꯝꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯪꯂꯝꯃꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯥꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯗꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯔꯣꯝ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯃ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯔꯟꯖꯟꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯨꯛꯇꯤꯅ ꯃꯥꯒ ꯎꯅꯔꯒ ꯃꯔꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯨꯛꯇꯤꯅ ꯁ꯭ꯃ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒ ꯎꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯖꯗꯨꯅ ꯀꯟꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯥꯂꯛꯁꯃꯤꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯕ ꯇꯝꯂꯝꯃꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯍꯥꯂꯛꯁꯃꯤꯗ 7 ꯂꯥꯈ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯔꯁꯥ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯤꯄꯥꯒ ꯅꯧꯅꯃꯨꯛ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯕ ꯇꯝꯂꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯃꯍꯥꯂꯛꯁꯃꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯕꯨ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯨꯛꯇꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁ꯭ꯃ꯭ꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯁꯍꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯎꯔꯤꯁꯥꯒꯤ ꯕꯦꯍꯔꯥꯝꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯠꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯇꯣꯝꯕ ꯁꯇ꯭ꯌ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯁꯇ꯭ꯌ ꯃꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯐꯥꯎꯔꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯂꯝꯃꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯅ ꯍꯪꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯂꯣꯠꯄꯁꯨ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯇ꯭ꯌꯗꯁꯨ ꯂꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯔꯝꯃꯤ 21 ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤꯍꯥꯎ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯒꯜꯂꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯨꯛꯇꯥꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯤꯔꯛꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ 24 ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗ ꯕꯦꯍꯔꯥꯝꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯕꯗꯔꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯇꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯨꯛꯇꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯨꯛ ꯅꯨꯡꯖꯥꯅꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯐꯥꯎꯔꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯃꯥꯗꯁꯨ ꯃꯨꯛꯇꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯕ ꯇꯝꯈꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯠꯂꯝꯃꯤ 25 ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 4 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯇꯤ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯨꯛꯇꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯀꯕꯔꯁꯊꯥꯟ ꯃꯣꯡꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯎ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯡꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤ ꯎꯔꯤꯁꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁ꯭ꯀꯨꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯕꯦꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯑꯃ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯔꯟꯖꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯖꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯨꯛꯇꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯥꯅꯕ ꯊꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯔꯝꯕ ꯅꯣꯠ ꯈꯔ ꯐꯪꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯨꯛꯇꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯌꯥꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯏꯔꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯂꯛꯁꯃꯤꯒꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯏꯔꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ 13 ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 2024ꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ ताकपदी मुक्तिना सेप्टेम्बर 13 नत्रगना मसीगी ममांगदा इरंबा नोट ओइगनी हाइबसी अदुना मुक्ति खंगलमी नोमदिमा पुलिस की मखुत सोइदन तागनी हाइबसी लोइना मदुमाना पामलमदे अदुना पुलिस की मखुत चंद्रिङैदा महाक मतोमता सुसाइड तौदना सिजखी स्मृतिना मांगजौनना मसीगी पाव असि पुलिसते इन्फॉर्म तौरंबा तारगदी मुक्ति थवाई फावदी कलंबा याबनी मसिदा स्मृतिगी मरालसु लोइनमक्ति नते मरमदी कनामतना असिगुंबा सिचुएशन असिगिदमक्ता रेडी दा लैबा नते लोइनना असिगुंबा फिल्म असिदा मसा मसागी इमुंग मनुंग मरी मतागिदमक्ता लेप्पा हाइबसी हौना सानि मतांगसिदा नियम कानून करिसु थोइना उदे अदुना महालक्ष्मीगी अचौरम पांबा अमदी लमचत चुमदबा थवोंग अदुना मरम ओइरगा मसागी थवाई मांगबा खक्ता नतना इमुंग कया अमबुसु लेखा तालमखी वीडियो असी ngasiगी ओइनदी मतांग असिदा लोइसिनजगे मतुंगदसु इंटरेस्टिंग ओइरबा टॉपिक कया अमा पुदुन लाक्सगे चैनल सिबु लाइक शेयर लोइनना सब्सक्राइब तौबो काबुगनो पुनः